I onda vam ovaj mir, spokoj, tišinu, na otprilike 1500 metara nadmorske visine dođu olimpijske igre. Dolomiti su mjesto gdje se ljubav prema prirodi i sportu rađa gotovo sama od sebe. Ovdje djeca odrastaju i bave se sportom u krajoliku koji izgleda kao da je nacrtan rukom umjetnika. Dramatične stijene, beskrajne livade, kristalna jezera koje ostavljaju bez daha. Jedno od njih, Lagodi Brajes, pravi je dragulj. Iako pod debelim ledom u trenutku kad smo mi bili tamo, djeluje gotovo nestvarno, a za lokalno stanovništvo to nije samo razglednica, nego dio svakodnevnice. Ovdje se uči poštovati prirodu, ali i uživati u njoj baš kao i u cijelom ovom alpskom dijelu Italije, od Cortine preko Dobjaka i Brunika do prelaska u mediteranski dio oko Venecije. U takvom okruženju sport nije aktivnost, nego priroda nastavak života. Mališani već nekoliko godina staju na skije, penju se na prve stijene ili trče po šumskim stazama koje su im poput velikog igrališta. Roditelji iz škole potiču ih da istražuju, da se kreću, da se ne boje visina ni izazova. Planinarenje, skijanje, biciklizam, penjanje, sve to postaje dio identiteta cijele pokrajine. U Dolomitima sport je kultura, tradicija i način života. Dolomiti imaju dugu i snažnu olimpijsku priču. Sve je počelo 1956. Tada je Cortina d'Ampezzo ugostila prve zimske olimpijske igre koje su se prenosile na televiziji. Te su igre svijetu pokazale da Dolomiti nisu samo prirodni spektakl, nego i savršena pozornica za vrhunski sport. Od tada pa sve do danas, ovaj kraj je ostao dom velikim natjecanjima, od skijaških klasika do biatlona i nordijskih disciplina. No olimpijska priča Dolomita ima i hrvatski trag. Generacije naših sportaša ovdje su trenirale, natjecale se i ustavljale svoj pečat. Od Janice i Ivice Kostelić, koji su na ovim padinama brusili formu i penjali se na postolja, do mladih hrvatskih skijaša koji danas dolaze u Dolomite, najčešće u nedaleki Kartić, učiti od najboljih. Ovaj kraj bio je i ostao jedno od ključnih mjesta i hrvatske zimske sportske povijesti. A sada, s povratkom olimpijskih igara 2026. u Milanu i Cortinu, Dolomiti ponovo ulaze u globalni fokus. Infrastruktura se obnovila, modernizirala, a cijela regija živi poseban olimpijski ritam. Olimpijske priče nastaju i ostaju dio ovog prekrasnog okružja. Dolomiti tako spajaju prošlost i budućnost, mjesto gdje su se stvarale legende i gdje će se stvarati nove. Planine koje inspiriraju, izazivaju i nagrađuju one koji im pristupe s poštovanjem. I dok se svijet priprema za nove olimpijske priče, Dolomiti ostaju ono što su oduvijek bili. Dom sporta, tradicije i neiscrpne energije.